tariki ya 16 muri uku kwezi kwa 9 Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azakirira mu biro bye White House cyangwa Maison Blanche mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa baganire ku bibazo bitandukanye birimo iby'ubucuruzi n'ingufu. Mutimwa bibwiwe n'iki turabisoma mu binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo CNBC Africa, New York Times, Bloomberg, Huffington Post, The South African, Agence Cofin, Today News Africa, aho byakomeje inkuru yabyo bivuga ko ibi biganiro by'imbona nkubone jondanye hagati ya Biden na Ramaphosa wari umusaruro w'ibyabanje bagiranye kuri telefone mu kwezi kwa 4 uyu mwaka n'ibindi byahuje intumwa z'ibyo bihugu byombi hari mu kwezi gushize kwa 8. Aho kandi ni naho ngo abayobozi bombi bazashingira bagaragaza ko bikwiye ko hagurwa ubutwererane mu bucuruzi n'ishoramari, ibikorwa remezo, imihindagurikire y'ikirere n'ingufu, ubuzima n'izindi nzego zazanira inyungu Afurika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itangazo Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye ejo bundi ku wa 4 rikavuga ko ba Perezida Biden na Ramaphosa bazarushaho nanone gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byabo kandi ngo bazaganira ku buryo bw'imikoranire mu gushakira umuti ibibazo byo mu karere Afurika y'Epfo iherereyemo ndetse no ku isi muri rusange. Iyi nkuru ikanzura yibutsa ko ubwo umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yari mu ruzinduko mu bihugu bitatu bya Afurika birimo na Afurika y'Epfo mu ntangiriro z'ukwezi gushize, yagiranye ibiganiro na Perezida Ramaphosa amubwira ko igihe kigeze ngo habeho impinduka zihamye ku birebana n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitagomba gutegeka Afurika amahitamo igomba gukurikiza, yewe ngo nta nundi uwo ari we wese ukwiye kugenera Afurika icyo gukora. Ariko nivyo Anthony Blinken ati kijondanye ati ibihugu bya Afurika byakunze gufatwa nk'ibikoresho by'iterambere ry'ibindi bihugu aho kuba ipfundo ry'iterambere ryabyo bwite. Soko muri Kongo Kinshasa ibibazo bikomeje kwisukiranya jondanye nyuma y'aho umunyapolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi atangarije ko abadepite ba Kongo bahembwa neza kurusha abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi kubera ko ku kwezi bageza ku mushahara w'ibihumbi 21 by'amadolari ya Amerika, mbese miliyoni zirenga 20 tuyavunje mu manyarwanda. Hahise hasabwa ko hakorwa audit yavubana bwangu aribwo bugenzuzi bw'imari mu badepite, mu basenateri, muri presidence ndetse no muri guverinoma muri rusange. Iyi nkuru yo muri Le Potentiel, Radio Okapi, RFI, Africa News, Le Phare, L'Avenir, Actualité CD, Africa Report na Media Congo igakomeza ivuga ko ubu hibazwa uburyo Fayulu wo mu ihuriro Ramuka yabashije gukora iyo mibare Xavier. Martin Fayulu utaremera na n'ubu ko yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mpera za 2018, Mandirenda kwihirika atari yemera ko yatsinzwe, ahamya nta kurya iminwa ko mbere y'uyu mwaka 2022 umudepite wa Kongo yafataga ibihumbi birenga 13 by'amadolari ku kwezi harimo no duhimbaza musiki tunyuranye, ariko ngo guhera mu kwezi kwa mbere y'uyu mwaka utwo duhimbaza musiki twiyongereyeho amadolari arenga 1600. Akomeza kandi avuga ko abadepite banakora mu isanduku y'inteko bakihemba jandanye, aho buri ntumwa rubanda rw'iyo muri Kongo higenerwa arenga 5000 by'amadolari. Bwana Fayulu akavuga ko ibi abifitiye ibimenyetso bifatika. Yongeyeho kandi ko afite gihamya yuko hari utundi duhimbaza musiki duhabwa abari muri za komisiyo zitandukanye mu nteko ishinga amategeko, bakanagira kandi n'amadolari arenga 1000 bahabwa buri gihe iyo bakoraniye mu nteko rusange. Ngo ntibigarukiraho kuko banafata 3000 by'amadolari kabiri ku mwaka agenewe ibiruhuko by'abagize inteko ishinga amategeko, yewe ngo no ku munsi w'ubwigenge hari amafaranga agenerwa intumwa za rubanda nyine rw'iyo ngiyo muri Kongo. Ibyo byose nibyo Martin Fayulu yateranyije asanga umushahara umudepite wa Kongo ari ibihumbi 21 by'amadolari ya Amerika ku kwezi. Ni imibare ariko yahindishije umushyitsi abagize inteko ishinga amategeko. Iyo mibare nyine ya Fayulu aho bamwe muri bo bahagurukiye kubeshyuza ibyavuzwe n'uwo munyapolitiki wo mu ihuriro Ramuka, dore ko avuga ko abadepite bari kwibere ari abo ku ruhande ruri ku butegetsi. Bamwe ntibanatinya kuvuga ko ibya Fayulu ari imvugo isanzwe y'abanyapolitiki yo kurangaza rubanda mu gihe bitegura amatora yo mu mwaka utaha 2023. Gusa nanone kubyumvisha abaturage ko atari ukuri ni nko gucanira ibuye rigashya, kubera ko abenshi mu baturage ba Kongo bibera mu bukene jondanye. Ubu Kongo Kinshasa ituwe na miliyoni zirenga 95 z'abaturage. Mu kwanzura iyi nkuru ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byayanditseho bikavuga ko kuri uwo mushahara w'akavagari k'amadolari ya Amerika ku kwezi hiyongeraho n'ibindi bihabwa depite wa Kongo birimo pasiporo y'abadiplomate, imodoka yo mu bwoko bwa Jeep n'ubwishingizi bw'indwara. Umwe mu mpuguke mu bya politiki akaba n'umwanditsi Hubert Kabasubabo Katulongi yahise asaba ko habaho ubugenzuzi bw'imari mu nteko no muri Sena kugira ngo ukuri kujya habona kuri iyi ngingo ifatwa nka ruswa ya politike, aha kagombye kuba ari ijwi rivugira rubanda. Kandi gaburya hari umuturanyi w'u Rwanda wagize ati kijondanye ati ntawuvugana indya mu kanwa.
ntibibaho. Hagati y'abadepite bo ku rwego rw'intara bateraniye mu nama ejo bundi ku wa kane basaba ko nabo bahabwa ibigenerwa abo ku rwego rw'igihugu. Jean Daniel, perezida w'iyi nama ukomoka mu ntara ya Kwilu, yasabye umukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa gusubiramo imishahara yabo nabo bakagubwa neza nka bagenzi babo mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu. ntitwava aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tutanabasomeye n'iyi nkuru yo ku rubuga rwa radiyo Okapi y'umuryango w'abibumbye muri icyo gihugu cya Kongo, inagaragara no mu binyamakuru birimo Forum des As, Eco News, Le Journal, Daily Nation, Independent n'ibindi bitandukanye Xavera, aho byanditse ku iyongerwa ry'amezi 2 ku gihe cy'ibikorwa bya gisirikare bihuriweho n'ingabo za Kongo FARDC n'iza Uganda UPDF. Ni ibikorwa byiswe Ushuja. Ibi byabaye kuwa gatandatu ushize, aho ingabo z'ibi bihugu ziyemeje gukomeza gufatanya kurwanya umutwe w'inyeshyamba za ADF NALU mu ntara za Kivu ya ruguru n'iya Ituri. Ibi bikorwa bya gisirikare bihuriweho n'ibihugu byombi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba byaratangijwe ku mugaragaro tariki ya 30 Ugushyingo ni mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Ingabo za Uganda zahise zohereza ku butaka bwa Kongo abasirikare bazo 1700 n'intwaro ziremereye. Reka dukomeze n'iki kiganiro mu gitondo cyo kuwa gatatu w'iki cyumweru. Isi yabyukiye mu nkuru y'urupfu rwa perezida wa nyuma w'Abasoviyete ni Mikhail Gorbachev watabarutse ku myaka 91 y'amavuko. Perezidansi y'Uburusiya Kremlin yavuze ko Gorbachev yaguye mu bitaro byayo byo mu murwa mukuru Moscow yazize uburwayi yari amaranye igihe kirekire. Jean Daniel, ni inkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi birimo The Guardian, Le Monde, Global Times, Indian Express, Huffington Post, France 24, Washington Post, Vatican News, Time, Euronews n'ibindi bitandukanye. Xavera, byinshi byayiteruye bibanza kwibutsa ko Mikhail Sergeyevich Gorbachev ari umurusiya wabaye umunyamabanga mukuru wa nyuma w'ishyaka rya gikomuniste ryari rukumbi mu gihugu cy'Abasoviyete cyari kigizwe na Repubulika 15 zagenderaga ku matwara ya gisosiyaliste atandukanye n'amatwara ya gikapitaliste yiganje mu burengerazuba bw'isi. Niwe muyobozi wa nyuma w'Abasoviyete aho yabategetse imyaka 6 uhereye mu 1985 Xavera kugeza basenyutse tariki 26 z'ukwa 12 mu 1991. Igihugu cy'Abasoviyete cyari cyarashinzwe mu 1922. Benshi mu bakuru b'ibihugu n'abayobozi batandukanye bo hirya no hino ku isi bamushimiye uburyo yaharaniye kuvana ubushyamirane no kwishishanya hagati y'igihugu cye n'uburengerazuba bw'isi mu kiswe intambara y'ubutita yahereye mu bihe byakurikiye intambara ya kabiri y'isi yarangiye mu 1945. Yaje kubihererwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel hari mu 1990 nko kumushimira uruhare rwe mu kurangiza mu mahoro intambara y'ubutita yakangaranije isi mu myaka irenga 40. Gorbachev niwe wagize uruhare mu ihirima ry'urukuta rw'i Berlin mu Budage rwacagamo kabiri icyo gihugu cy'Ubudage, aho burasirazuba bwacyo bwari bwegamiye ku matwara y'Abasoviyete naho uburengerazuba bukaba mu ruhande rw'abafite amatwara ya gikapitaliste barangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mikhail Gorbachev niwe perezida wa mbere hakaba n'uwa nyuma w'Abasoviyete kubera ko uwo mwanya yawutangije ku ya 15 Werurwe 1990 avanaho nawo kuri Noheli mu 1991 aho bukeye bwaho igihugu cy'Abasoviyete cyasenyukaga. Imyaka 20 iheruka nyakwigendera Gorbachev yayibayemo yitaruye ibya politiki nubwo atahwemaga kumvikanisha ijwi rye agahangayikishwa n'amakimbirane mashya Uburusiya bufitanye n'ubutegetsi bw'Abanyamerika. Yahoraga kandi ahamagarira Moscow na Washington kugirana ibiganiro bihoraho kugira ngo umutekano w'isi urusheho gucungwa, bityo bibafashe kugabanya intwaro zo mu bubiko bwabo aho guharanira kuzongera ubutitsa. Aha agatanga urugero rw'uko yabigenje mu myaka y'1980 ubwo yaganiraga na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe ariwe Ronald Reagan. Mikhail Gorbachev niwe wari umuyobozi wa nyuma ho mu bihe by'intambara y'ubutita wari ukiriho agihumeka umwuka w'abazima. Ibisigisigi by'ibihe byo mu ntambara y'ubutita byongeye kumvikana by'umwihariko kuva perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yashoza intambara muri Ukraine imaze amezi 6. Putin akaba yarasobanuye ko ibikorwa bidasanzwe by'ingabo z'Uburusiya ho muri Ukraine bigamije kuvanaho icyugazi ku mutekano w'Uburusiya. Icyo cyugazi ngo nicyo abo mu burengerazuba bw'isi bakoreshaga uko bashoboye kugira ngo basatire imbibe z'Uburusiya. Nubwo Gorbachev ashimagizwa cyane n'abo mu burengerazuba bw'isi kubera politiki yo kwegerana aho guterana umugongo, mu Burusiya n'inshuti zabwo bamufata nk'umugambanyi wasenye igihugu cy'Abasoviyete cyari kimwe mu bihangange cyatitezaga andi mahanga. Mikhail Gorbachev azibukirwa ku magambo abiri mashya yadukanye muri politiki yo kuzana impinduka mu
bukungu na politike, aho benshi mu bayobozi b'amahanga adacana uwaka n'Uburusiya bavuze ko Gorbachev ari we wasubije abasoviyete ku bwisanzure bwabo. Ayo magambo ni ayahe jondanye? Ayo magambo harimo perestroika, bivuze ivugururabukungu bw'abasoviyete, na glasnost bisobanuye gukorera mu mucyo, ibizwi nka transparency. Biteganyijwe ko Mikhail Gorbachev ashyingurwa kuri uyu wa gatandatu hafi y'imva y'umugore we Raisa Titarenko Gorbachev umaze imyaka 22 yitabye Imana, ashyinguye mu irimbi rya Novodievich mu murwa mukuru Moscow. Nyuma y'urupfu rwa Gorbachev rwabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 30 Kanama muri Afghanistan, ho abatalibani bizihije umwaka umwe ushize harangiye intambara barwanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 20 yose, nyuma yo kubirukana muri 2001 ku butegetsi bari bamazeho imyaka 5 gusa. Ni inkuru muri France 24, Le Figaro, TV5 Monde Info, Yahoo Actualité na L'Express, aho byayiteruye bigira biti kijondanye. Bigira biti nyuma y'umwaka umwe abatalibani bakoze akarasisi kadasanzwe ko kwizihiza itahuka ry'ingabo z'amahanga zari zirangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijoro ryo kuwa 3 Kanama 2021 nibwo umusirikari wa nyuma wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuye ku butaka bwa Afghanistan, asuhokeye ku kibuga cy'indege cya Kabul umurwa mukuru, haburaga umunota umwe gusa ngo saa sita z'ijoro zigere jondanye. Ari nabwo byari kuba bibaye tariki ya 31 Kanama 2021, ari nabwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yari yavuze ko ari bwo abasirikare bose bazaba bamaze kuva muri Afghanistan, bivuze ko batashye mbere ho amasaha 28. Iyi tariki ya 31 Kanama abatalibani bayifashe nk'iy'insinzi, ku buryo no kuwa gatatu muri iki cyumweru Kisavera, ubwo iyo tariki nyine yari igeze, abatalibani bavuze ko ari umunsi mukuru w'ikiruhuko mu gihugu hose, kugira ngo abantu bishimire irangira ry'intambara bari bamazemo iyo myaka 20, bakishimira by'umwihariko ko batsinze Abanyamerika. Iyi ntambara Abanyamerika bisi yo kurwanya iterabwoba muri Afghanistan yatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kugabwaho ibitero by'iterabwoba ku ya 11 Nzeri 2001, bikaza kwigambwa n'umutwe wa Al-Qaeda wayoborwaga icyo gihe na Osama bin Laden, wari waracumbikiwe n'abatalibani aho muri Afghanistan. Ni intambara umuntu atatinya kwita yo kwihorera kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba yaraguyemo abasirikare bazo barenga 2400 nk'uko byatangajwe n'ingabo z'icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi basirikare barenga 3500 bo mu bindi bihugu byo mu muryango wa OTAN unabarizwamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo biciwe muri iyo ntambara, mu gihe kandi n'ibihumbi 100 by'Abanya-Afghanistan nabo baguye muri iyo ntambara yabaga mu gihugu cyabo. Reka dusoze jondanye, dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko ejo hashize, ubwo nejo kuwa gatanu tariki 2 Nzeri 2022, imyaka 30 yari yuzuye umunsi ku wundi. Ubaze neza, mbese Munyazimbabwe Peter Ndlovu abaye umunyafurika wa mbere utsinze igitego muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza, English Premier League. Ni inkuru yasakajwe n'urubuga rwa BBC rwo mu Cyongereza, isamirwa hejuru n'ibindi binyamakuru birimo Africa Top Sports, The Herald, Bulawayo 24, The Chronicle, The Sunday Mail n'ibindi bitandukanye. Peter Ndlovu ubu ufite imyaka 49 y'amavuko, icyo gihe atsinda igitego yarakiri ingimbi hari ku itariki ya 2 Nzeri mu 1992, ubwo nyine Ndlovu yafashaga ikipe ye ya Coventry City gutsinda Sheffield Wednesday ibitego 2-1. Ndlovu yari amaze umwaka muri Coventry, aho yageze avuye muri Highlanders FC yo mu mujyi yavukiyemo wa Bulawayo mu gihugu cya Zimbabwe. Ndlovu yakiniye Coventry kugeza mu 1997, yatsindira ibitego 39 mu mikino 176. Yaje kwerekeza muri Birmingham City aguzwe miliyoni 1,600,000 by'amapawundi, ubu uvunje mu mafaranga y'u Rwanda ni hafi miliyari 2 z'ayo mafaranga y'u Rwanda. Nyine yanakiniye kandi Sheffield United nk'intizanyo, akina mu ikipe y'igihugu cya Zimbabwe mu myaka 16 yose, harimo inshuro 2 muri CAN, aricyo gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Ubu Peter Ndlovu ni team manager cyangwa se umutoza wa Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo. Ndlovu wenyine werekanye isura nziza ya Afurika muri ruhago mpuzamahanga jondanyeri, kubera ko hari n'abandi 300 bageze ikirenge muke nabo bahirwa n'icyiciro cya mbere cyo mu Bwongereza. Siwe wenyine kandi watsinze ibitego byinshi, kubera ko hari abandi banyafurika bamaze kumurenga, nk'umunyamisiri Mohamed Salah wa Liverpool uyoboye abandi n'ibitego 122, umunyasenegal Sadio Mane ibitego 111, ubwo nawe yabarizwaga muri Liverpool, n'umunyacote d'Ivoire Didier Drogba wahoze hakinira Chelsea n'ibitego 104 yayitsindiye. Aho ni ku rutonde nyine rw'abanyafurika bakina mu cyiciro cya mbere cyo mu Bwongereza
English Premier League. Nubwo baje kumurusha umubare w'ibitego baboneje mu igori ariryo zamu, we icyo abarusha kandi kitazibagirana Xavera mu mateka ya ruhago nuko ari we wabaye umunyafurika wa mbere waboneje umupira mu izamu ryo muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza, English Premier League. Mbese yabafunguriye amarembo. Umuhanzi Kazimiriza Wozoba wo muri Congo Brazzaville niwe waririmbye ko umupira atari intambara ahubwo ari ukumenya icyo gukora mu kibuga, mu gihe abandi birata ko bahiriwe n'akarenge kabo. Ubwo nawe ubutaha uzatubwira icyo wirata kiguteje imbere.